суханҳои имомхатибои бисёр одамон мешунаванд, гӯш мекунанд ва мардум қабул мекунанд гапи имомхатибоя ва таъсирбахш ҳам ҳаст дар байни ҷомеа, дар байни мардум. бояд ки онҳо аз ин имкониятҳое ки доранд истифода баранд. ҷавоне ки натавонад нахоҳад ки ба хизмати ҳарбӣ рафтан, ягон имомхатиб ягон кас вайро маҷбур карда наметавонад ки ба хизмати ҳарбӣ рафтана. шахсоне ҳастанд ки дар байни мардум шашмрас ҳастанд. онҳо метавонанд ҳамин аблавро ба ташвиқоти худашон аблавро аз байн раванд. Не аблава акун не то что имомхатиб, ҳеҷ ки аблава мана правительство натонист гирифта. Ана то ҳозира рафсодем, бурсодем. Чихе аку имомхатиб метонистаст ки вай кунад. Ина вообще гирифта партусан дар кор. дар вақте ки ба онҳо даъватнома мебиёяд аз комиссарияти ҳарбӣ, падару модарон ҳатто розӣ ҳастанд ки маблағи яъне ки штараф супорану фарзандошонро ба хизмати ҳарбӣ рухсат надиҳанд. рости гап морам дар хуҷанд хизмат кардем 6 моҳ меша омадан мона. хай ҷои мо хеле хуб буд, нағз буд. а дигар ҷоро аҳамият медидем, у кам нағз не. аз солдатҳо дар списка нависаган ки бояд дар ҳамин қадар фалон час ҳамин 25 кило ёки 20 килограмм гӯшт хӯранд. او جای خنا به تامین خوراک همین بود که 7 کیلو ایخه بجا میکردن. برای همین تامین خوراک ناز نیست، یگان سوز نیست. ابلاوا بسیار بد میگریزن، جوانان نمیبینن. جوانان حاضر از خدمت حربی سرکشی میکنن. سببش در همین است که در خدمت حربی به آنها اهمیت نمیدن. به نهایت اونها رو لطف خوب میکنن به اساس. سببش من زدن کشتن چند کسا. میترسن کنشنه، любой کس میترسه. منم باشم میترسیدم کشتو کشت شده. وقتی ما با نبود یک کس اگر مورد اگر هیچ خیلی وای میکردن. مثال شخصانی هستن که با سخنان امامخطیب گوش میدن، شخصانی هستن که گوش نمیدن. این وابسته به تربیت هم فرزند وابستگی داره. شخصانی هستن که میخواهن خدمت کنن، شخصانی هستن که نمیتوانن، نمیخواهن خدمت کردن در وزارت مدافعه. این از خود انسان وابستگی داره، همش قبول کردن قبول نکردن.